Pa ja mislim da će se dosta toga promeniti. Isto kao što se recimo sa pojavom društvenih mreža pojavio i promenio način rada vezan za PR agencije. Jer do pojave Facebooka mi smo hendlovali samo klasične medije. I posao PR-a pre svega, ali i cele komunikacijske industrije bio je da se ta jednosmerna komunikacija koja inače postoji u marketingu gde vi kao kompanija gurate informacije, reklame, sve živo ka publici, PR je bio neki način da se ta feedback dobije kroz razgovor i kroz mogućnost da se komunicira na dve strane. Kako su se pojavile društvene mreže? Mi smo onda direktno svi uskočili u dvostranu komunikaciju gde sad svako može na društvenoj mreži da ti kaže sve i da ti sruši proizvod ili da ti kompaniju ocrni. I odjedanput onda sad ovi PR-ovi koji su razumeli tu dvostranu komunikaciju, za razliku od čistih marketingaša koji su išli samo na jednostranu komunikaciju, samo pumpaj reklame, samo to radi, nek budu kreativne i zanimljive, odjedanput sad sa društvenim mrežama ovi ljudi koji PR shvataju su super, evo daj da komuniciramo, daj sad krizna komunikacija, daj brani me sad, ovo vidi šta će da mi uradi, jao ne daj Bože influencer me napao, šta ću sad? I onda smo tu shvatili da ovaj naš posao ima potpuno novu dimenziju. Šta ćemo shvatiti sa veštačkom inteligencijom? To još uvijek niko od nas ne može da vidi. Ali definitivno će, za razliku od onoga što smo imali hype posljednje, pre jedno 2-3 godine, veliki hype koji smo imali o Web3, o blockchainu, o metaverzu, to nije nestalo, to će se verovatno u nekom trenutku spojiti sa AI-em i napraviti potpuno sad neku sledeću dimenziju, ali jednostavno u jednom trenutku nije se pokazalo da je to masovno znanje i masovni uticaj na biznis. Veštačka inteligencija s druge strane nam je pokazala da je direktno uticala na ovo što mi radimo i tek će uticati.